Lungdamna Laisiangtho John alian gok aneu khat pan som lenga chiang tua khit ciangin Jesu in Tiberias tuili kici Galilee tuipi galkhat lamah galkah Mihon tampi in cinate tungah ahih sa lamdangte ahih manin nung Jesu mual tungah kahto nungzuipite to lai-ah tuin juda mite Paisan poi bol hun anai ta Jesu akhodak ciangin lam zuan pai Mihon pite amu Jesu in Philip kianga Mihon pite nek ting khomun koya ile ding hiam aji in Philip azet no manin bang in again ahih banghang yam chi le in bangci-a bol ring chi athei khol khin ahih Philip in mi vekpi-in them khat tek anek dingun khaguk sung thaman sum dinari zani man khomun aching ke ding chi in adong Simon Peter now Andrew akici nungzuipite in lai-ah now pangno khat in anlum nga le nga sani anei ahih zong in mihing hihsa ding in bang tham hiding hiam aji Jesu in mi pite na tu sakun aji tua muna lopa tampi a tua lai-ah pasal tul nga bang atu tua ciangin Jesu in anlum te lai-ah lungdam ko in atu Mihon pite laka ahom sakhi tua ma bang in nga sa zong adu za un ahom amau te in adu za u ane khidu ciangin Jesu in nungzuipite kianga aki khamwal te khom ki kun bangma mokwal sak ke yun aji tua manin amau te in ane khidu ciangin anlum pum nga te pan aneng athem te akhobule seng som le seng ni dim anga Jesu na lamdang bol tua mite in amu ciangin pa in leitung hong pai ding kam sang pa tak pi aji Mihon pite in zo tho thu in ama akum pi ding un akoi som na Jesu in athei ciangin kihem khia in mual tungah ama guak kahto ki in topa Lungdamna Laisiangtho hi Christu topa o na tungah phannaum ta hen